Okas ni sari ni lai ni ani a tuntu mai hian topic poimo deuh pahnih Bangladesh thil thleng le Israel lam thu thar te kan ngai thla dawna ole kan hriat masak tur chu midang thuziak kan chiar ngai lova kan subscriber te le viewer te tan liao thu thar berber kan ron buat sei thina chu wangin mino like sak le vek don nia kan hriat angin Bangladesh Sawrkar atlu sopurup maya zirlai ten nor huai hotin dan le thupe kinom zia nei lova an prime minister chu ban luiti rania India ramatuna atlan chemek ti chu Bangladesh chanchin kan lo hriat tlang puite ani nge yanga chipchiar zokin kan ngai thladon ani zirlai te hian hun rei tak chung nor huai hotin bulan lo tran toa ngai sakan hlote chiam lo ma se hun nakal chho zela agenda lian chho tel tela agenda in thlak zel boka an phena hian inrol anom ngei ni a hriat ani bok an du thu sam le an nor chhan ti hlotlin ani don thu tiam ni ma se Sawrkar pai thlak du tu te zirlai te phena hian an om tia chiang hle bok Bangladesh nor huai hot chungchang a thil thleng hnung bera chuan Bangladesh army chuan Bangladesh president Mohammed Sahabuddin chu interim Sawrkar siam turin an ngena an ram prime minister Hasina chu abanga ram a chhuwa san towa Sawrkar laka zirlai nor huai hot hi thil poimo engemaw zat atanga chhuak ani abul bera chuan Bangladesh a Sawrkar job government job quota system chungchang ni in zirlai nor huai hot te chu remna zonga nor huai hot atanga tran ni ma se chu kar khatkalta khan tharum thona changa prime minister Sheikh Hasina le Awami League party laka harsat na lian taka chang chhota ani tual chung media te tarlan danin kar top chunga tharum thona athlen hnuwa mitam takin an thi pha towa nor huai hotu te hian khopui thaka a kong an zo hnuwa prime minister hi afanunen sipai helicopterin an ram an chhuwa sana ram chunga sipai te chuan hun tiam nei lovin curfew an puang to boka buaina chuak thunun nan thu nei tu te chuan internet an ti to bok Sheikh Hasina hi India rama umme ka third country a political asylum dilna a mu ma chuan heta hian a an ring media thu chhuwa tarlan danin Hasina hian United Kingdom asylum azong me kani thlakhat kalta atanga civil service job quota system chungchanga Bangladesh warlaya indona aral do to fate Sawrkar na adu sakbik na tur Supreme Court ina athar thole chu apas nuwa hemi dulo nan hian zirlai ten noran huai hotrana tharum thona athlen nuwa vo in thlenga Bangladesh athija chumi zali velan tlingto Bangladesh Supreme Court chuan zalen na swal tu an thla te tan za asomthum job reservation chu za apanga atitlema hei hi nor huai hoti to pani theina na anin pha niam na lian malak na nia ma se nor huai hotu te hian tharum thona manga nor huai hot chu ti to pantum tharum thona lan tira nor an huai hot chu ti to pantum chuang lo thilphut le politics lama in thlak dang lamna nor huai hotu te hian prime minister Sheikh Hasina chu bang turin an phutangin a bang ta India rama garta la tan chhia kum som panga chung zetalal na chu a top ta ni Army Chief General Wakar us zaman chuan interim Sawrkar din ani tur thua puanga in thlan na yani ma chuan interim government Sawrkar leilo katan president kai hruaina adil Norway hotu te hian prime minister chen na in Gana baban chu an beya achunga lir thei an hal boka parliament po an suasam furniture an roka Hasina party le chung ten na in zom building te po an beibok kumsang khazakwa somsari pakhata liberation wara tangkhan Bangladesh chuan civil service le public sector na za asom thum chu Pakistan atanga zalen na swal tu an thla te ta na da he quota system hi kumsang khazakwa somsari pani khan prime minister Sheikh Mujibur Rahman Sheikh Hasina pa chuan alo mangtran to a zirlai te hian October sang ni le som paret khan quota system du lo na lan tir nan nor an lo hoi hot to hei wang hian Sheikh Hasina nuaya Bangladesh Sawrkar chu quota zongjong ti top vek kurin an phut ani ma se Bangladesh High Court chuan zun sang ni le som ni pali khan chu thutluk na chu a hlipa
kumsang khazakwa somsari pakhataral do to chung te hne na tanga ngen na an don hnuwa quota system chuan mangle ta hei hian sarkar na za somnga paruk chu pol bik tan chau ada ti na ni chuta chuan zalena sual tu fa te lian tu te meichhia te din mun har sa jok te tan da ani thlama sa khan Bangladesh Supreme Court chuan sarkar na deal tu te quota system soisel hlotak chu par senati niama court chuan sarkar na za somkwa pathum chu merit base in kalpui tur tia puang le a za pasari chau chu sangkhazakwa somsari pakhata in dona tel to an chung te an thla te tan da ran ani ta a tunma chuan hetiang hi za somthum ral do to chung te tan da ani tuna Bangladesh sipai ho tu ber hian he sarkar na la quota system do dalna nor huai hot zirlai te kalpui hi athlop Bangladesh army ho tu worker usir zaman chuan Prime Minister Sheikh Hasina in bana thelu hnuwa sarkar leilok din atum thuwa puanga rammi puite ma athu asoina sipai ho tu chuan remna siam turin mi puite angena tuna buena chuak kai hnoya thi zongjong thina zongjong chu chui chian vekani tur thule amo phurtu te hremani tur thuwa tiam boka sipai te chuan boruak muarom siam na konga theito pan chhuwa thule thupek zom turin mi puite acha sipai te hi ring tat ro poisoi lo tha zongjong hi kan chui chianga nga mo phurtu te hremna kan peang ate sipai mo police mo tuma ka phlum lo turun thupe ka pebok zirlai te chu thlambuang taka om tur le sipai malak na thlop turin a cha boka dan le thupe ka om lo tin hindu te thlur bing an ni Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina in Prime Minister atanga aban hnu an ram atan chiat san hnu darkar engamazat hnuwa khopui dhaka a developmental professional pakhat chuan akazin hne na tengin hlau thong takin phone call adonga avirup sarkar ania hei Bangladesh Hindu ania za asomkwa Muslim omna raman cheng akazin meithai nu hi dhaka atanga marlam ke em za vela la luite ina hual vel nitokona venga an chenga a hlo thon mel hlea in chu mi puipung kho minan beya an rok thua soibok akazin chuan mi pui zabor vel ingbung le man rokeng te hian in chu an ron beya furniture TV bathroom fittings le kongkhar te an ti chiani na soya an chua ma chuan poisa fai le jewelry zongjong an la vek ni na soi nangni ho hi awami liek thla in ni nangmani wangin he ram hi a chevek to ani ram hi in chua san turani ti in mi puipung khom te chu awrualin an thil ruk te nen an kalson ta a mase thil thleng chu mak an ti vaklo Bangladesh a Hindu namtlem jok te chu Sheikh Hasina iskiul rawami lik party thlop tu anga ngayan nitlang puya Islam sa khwa chu state sa khwa ani narama chuan an king puite an be fo ni in an soi Bangladesh a hian Hindu hi minority an ni Prime Minister Hasina atlan chiat nu hian social media Hindu te thil nei le temple te be an ni thu report tam taka oma India Foreign Minister S Jaishankar chuan tholeni khan parliamenta alung chiat thlak ber chu mun rang ranga namtlem jok te torna hi nia sumdon na le temple te po be an ni engang takana sa in nge an tor kan la chiang lo jok ani ati mase Muslim thalai pol than khat chuan Hindu te chen na in le mun thiang hlim te chuan hum hal ve thunga hei hi thil ti chiat belzel tur ven na atana ni Bangladesh a Hindu te hi target an lo ni fo to a awami likin thu nei na an chana piang in bayan tok fo thin kumsang khazako somko pahni khan India rama khopui pakhat ayodhya a Babri Mosque Hindu mi puin an ti chiat nuwa Bangladesh nam tlem jok te chuan nasa takin bayan tok chho ve ngala kumsom ni chung hian Hindu te chu sa kholam thila be na tam tak tok to an nia Bangladesh Human Rights Group Aino Salis Kendra chuan January sang ni zom pathum le September sang ni som ni pakhat inkar khan Hindu community te be na sangthum zaruk som sari le pakwa report om ni in na soi Nobel Prize lodong to Muhammad Yunus chu anram hruai tu interim sarkar tan malatura ruata ni akum somret palimi hi interim sarkar chief advisor tan ruata ni norhuai hot kai hruai tu zirlai te chuan sipai sarkar chu an pomdon lo ti soin
Professor Yunus chu interim administration kai hruai turin an nor boka. Professor Yunus hi chief advisor atana ruat tura thutluk na siam hi President Mohammed Zahabuddin sipai hruai tu tele zirlai hruai tu te anin mu khom na an ruat ani. Hetiang hun har sa takara hian zirlai tam takin min ron nora min ron nge na an ngen na hiang tin nge ka hnial thayang ti in Professor Yunus chuan a soi. Kumsang kazakwa samret pathum khan Professor Yunus hian Gramin Bank adina. He bank hian mir thei te chuan mani sum don na te na wadin thainan an din thainan lon te na wan pe chuaka. He concept chawang hian Bangladesh mitam tak chuan leirem an ra pha ni in an soi. Khovel mun rang rang a he system hi kal chho pui ani chhota a. Kumsang ni le parukhan Professor Yunus le a bank hi Nobel Peace Prize lan ani ta ni. International level a banker to the poor ti riatania mase Mrs. Hasina hian mir thei thi sen do tu blood sugar ti in lo pu to a abengin interest sang tak ala ni in a pu bok January thlakan Professor Yunus hi an thok te ta na welfare fund siam lo wangin anram labor dana bo chhia ni a pu ani a hei wang hian tharuk chung zel tang tura hremani Athlop tu ta chuan he thu boy hi politics thila ti ani thu an soi to a thu tluk na siam hi appeal mek tu Professor Yunus chuan legal precedent le logic zongzong le na inkal ti a soya alaka hian thu boy dang po siam ania chia all ruk thu boy te po siam sakani July thlatir khan Norway Hothi University zirlai ten civil service na akwata ti top turin amonam zong angen na atanga ania Mase Sawrkar dal na konga chang chhota ni Sheikh Hasina ban ani hnu le India rama ron tlan chiat hnu hian Prime Minister ni na hnuya zel tang eptupol mi langsar tak tak te Prime Minister hlui Khaleda Zia le activist Ahmed bin Khwasem te chu zel atanga chhuati ran ni Bangladesh Prime Minister hlui Khaleda Zia kumsam sari pariat hian kumsang khazakwa somkwa pakhat khan Sang khazakwa somkwa pakhata tanga somkwa paruk thleng khan Bangladesh Prime Minister ania mase eruk thu boy wangin kumsang ni som pariat khan lungina tantir ani mase hei hi politics thila in tantir na ni in an soi India Amerikal tlengin Foreign Minister S Jaishan Karchuan Bangladesh a hian dan le thupek mu thai siam that mu thaya siam that ani ma chu Bangladesh ne na anram ri kan ram ri hi angai tuam hle ani ati Bangladesh nen hian ramri in trom KM sangli le somkwa paruk zeta thui kan naya economic le culture lama inzom na nget tak nei kan ni bok India chuan Bangladesh nena aram ria sipai danga da belmeka kan ram reveng tu sipai te po hedin mun khir tak hi thlirin film khur tu ra hriat ti ran ni ti in Mr. Jason Karchuan asoi ram dang hruai tu te chuan Professor Yunus chu sarkar leilo kai hruai tu ra ruat ani hnuwa Bangladesh chu democracy vong turin democracy le turin an ngena US Secretary of State Antony Blinken chuan interim sarkar thutluk na siam piang chu democratic principle nen in milse chu tenga kal chu poimo a dan mangaro rel na vongnung turin le mi pui tu zong lan ti ranga ni in asoi Australia Foreign Minister Penny Yong chuan party zongzong te chu tharum thona laka in thiar fe hliam tur le Universal rights sa turin angen vebok Bangladesh buaina update kalzel mi puipung kho min hotel an hal hemia wang hian mi somni pali chuangan kanglum Nobel Peace Prize lo dong to le economist Muhammad Yunus chu Bangladesh interim sarkar kai hruai turin thole jan khan thlanania hei hi Prime Minister Sheikh Hasina in zirlai kai hruai hel ho BNP hruai tu le Prime Minister hui Khaleda Zia te zela tanga an chhuwa hnuwa ni in Norway ho chu tharum thona chaktaka changa mi puipung khom te hian Josor district Awami League General Secretary Chahin Chaklada rata Jabir International Hotel an hala heta hian mi somni chuangan kanglum heti lai hian Bangladesh Hindu Association pakhat chuan Sheikh Hasina paithla kani hnuwa Hindu in sumdo na hmun le temple zatam tak ti chet sakan tok to Hindu en kolan ti chet sakto thuan soya Christian begin te po bei telan ni Bangladesh mi pui makta duai za som sari zinga za apariat vel chu Hindu an nia tunma atang to in
Hasina ya Awami League Party atamzok chu secular anga inchalan nia F2 bloka Islamist Party khau taktel na ai chuan he Paul hi Hindu kai hnoi le namtliam zok Christian le kai hnoi tenan thlop zok ani Sheikh Hasina hian Londona in hum him na asylum adil meka hemi ma hian India ramatanga achu arinom hri lo ni in media report chuan atar langa Hasina hi Prime Minister ani atanga aban hu darka renga mozata Hindon Air Base C-130J military transport aircraft mangina trum ven himna khautak noya tu na hian om mekani zirlai hruai tu te hian interim sarkar chief advisor tan Muhammad Yunus andu thu an soinona Yunus thu puang tu point arem ti to ni na soi Yunus hi medical procedure nei turin Paris ha om meka Dhaka kirle thuai donani Bangladesh Hindu Buddhist Christian Unity Council BHBCUC chuan Hindu te chen na in le sum don na mun zan ni atanga zathum vel ti chiat ani to thu temple po sompanga atanga som ni vel ti chiat ani to thu le Christian bek in te po bai an ni thu soin heta hian Hindu somli chuang an hliam to bok thole ni khan Dhaka khopuya mi noi te lan chuak khom le a Bangladesh Prime Minister Nireiberto Sheikh Hasina hian harsat na khirtak atokani President Mohammed Sahabuddin hena aban thu the luta Sheikh rehena nen India raman ron thlok luta Bangladesh Air Force transport plane an mani phurtu chu New Delhi bul IAF Hindon Air Base hatumani National Security Advisor Ajit Doval chuan Sheikh Hasina nen one-on-one meeting an nei ni ina soi Army transport thona hi Bangladesh a kirle ngala Delhi chuan F2 party lian zongsong chuan an then om ram din mun Delhi chuan F2 party lian zongzong ten India then om Bangladesh din mun khirtak le in thlak dang lam mek chungchanga Modi Sawrkar an thlop thu an soi thungani Dhaka le khopui danga Prime Minister Party Awami League hruai tu te chen na in hal ni in President chuan Parliament chu thria ani tur thu puanga General election tharna yaniyang President chuan F2 hruai tu Begum Khaleda Zia chu zela tanga chu ani thule interim sarkar din ani thu ani tur thu puangani Police ten dan le thupe ken ko na an tho atanga anin hnu do awangin boruak a chiri hlea Dhaka chuan police station enga mozat tuala in beina na sa taka oma chuti lai chuan mi sang tam tak chu Sheikh Hasina sarkar tlu chu an lo lom thung Dhaka chuan Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman lim lian tak chu JCB mangin an ti chia Bangabandhu Memorial Museum chu halani boka Indira Gandhi Cultural Center po kongzo tu te hian an dap bok Sipai te hi khopui le district headquarters sa da ni ma se kang mai chhuwa tu norhuai hot tharum tho tu te laka hian ma an la lo hle a India Foreign Secretary Hlui Harshvardhan Shringla chuan Amma in Dhaka a High Commissioner na lo thok to in he norhuai hot na hian ram dang ainin rolem ti zona chu changin soichiana harsat thu soya he norhuai hot hi Bangladesh Nationalist Party le Jamaat-e-Islami ten tlang taka an thlop thu an soi West Bengal BJP hruai tu Suvendu Adhikari chuan Bangladesh cheng Hindu noi khatvel le namtlem zok te chunga tharum thon a thlen chun zom zel chuan Ramrikal tlanga India ramalu tir an ni thei thu a soi Chief Minister Mamata Banerjee chuan party zongzong te chu mi ti chi ai thei buaina siam lo tur le tongkam che lo turin angena Banerjee chuan state sarkar chuan Bangladesh a boruak in thlak dang lam zel chu uluk taka athli rualin central thupek azom don tia soya kangai dan chuan Mamata Banerjee hi adikani issue hi a sensitive khop maya Bangladesh a Hindu te chu lo oman oma malam hun tur chu central in rel turani Bengal BJP hruai tu Suvendu Adhikari chuan a soi Tholen Nizan Khan Cabinet Committee on Security chu Prime Minister Narendra Modi kai hruaina hnuai New Delhi an thu khoma thilom dan an soi hova Director General of Border Security Force chuan West Bengal ramri endik na hmunte atloa India le Bangladesh ramria General Alat ti chua ani to boka Bangladesh rama political crisis hian India rama ponghonga nei don ti hirin hel ruala nilova Bangladesh hi partition ma khan undivided India antela ramrikal tlanga chung te nei
Hindu chung konway te lengemaw zat an awm a India ram hi Bangladesh in sumdawn na lama a thaw pui lian ber ani Sheikh Hasina hi India thian dik tak anga ngai ani fawa a party Awami League chu liberal anga ngai ani kongpuya eptu party BNP le Jamaat-e-Islami te chuan kumsom tam taka tangkhan India dodalna kong an lo zo to thina India Sawrkar chuan tuna Bangladesh a cheng India zirlai sang tel chu him taka hruai ho an ni theina turin ma alamek bok Jamaat-e-Islami party ang Islamic fundamentalist force te chu hezirlai norhwe hot nakara hian anin rol ni in an soya Bangladesh sa Islamic dan siam an dua an kong dal tulian ber chu Sheikh Hasina ani Sheikh Hasina hian Jamaat-e-Islami laka action ala a he party din hi alo khapto Jamaat hian an student wing Islamic chatra sibir chu norhwe hot na tel tur le phusa turin anti hengzirlai pol tam tak hian Pakistan spy agency IS aya tengin suman dong thina Sheikh Hasina hian Islamic fundamentalist te chu lisa da alo tumto hei wang hian a Sawrkar chuan Islamic force te hnena tanga nur na rap thlak taka hmachon ta ni mase Bangladesh a hian Sheikh Hasina apa boral to Sheikh Mujibur Rahman le Awami League te thaw pui Awami League te thlop tu mi pui tam takanom ve tho ti hretelila heng Islamic force ten an beilai hian Hasina party te chuan ngoi ringa tuna chuan Bangladesh a cheng Hindu te le Christian te Buddhist te chuan malam hun chiang lo takan machon ta mek ani poi khoina le kang mei chuana a thleng chhun zom zela India Sawrkar chuan Hindu te le namtlem jok te ti nomna na chu angai ven hle an himna tur angai tua India Sawrkar in film khur le ngai sakna sang bernen tuna hian a thlir mek ani Bangladesh buena hi soi tur tam taka oma Pakistan ISI le China anin rol nge ni in media then khaten an lo puang ve boka India nena tho ho na thatak na Awami League hi secular party ni in Muslim ram ni ma se Bangladesh chu Muslim dan le kalphung manga radical taka Bangladesh omtir du lo tu an ni ve thunga Bangladesh nam din chuanan le Pakistan atanga independent an hmuna na beitu te nam sang zalen taka omdu tu party Awami League chu Muslim mithar le chuan thar rol ta chuan thisan mangen an soisa Bangladesh an suasam ani ber mai parliament te suasamin democracy lungphum chuan nam thlu ani ber mai an thil phut ti hlotlin ani hnuwa po tharum thona chu cholsan an tum lova Bangladesh chu bol hlole thisena an chantira atuar tu te chu mi pui zirlai te bokan ni soitur tam tak omma se khati chin kha Bangladesh lam thu thar chu ni ta phot se ole Israel lam kan hoi vele to anga mitam takin Iran chu achele ngam lo ni inan ngaya ma se hei hi adik zan lo achet ngam dan chu April thla khana lang chiang to hle a missile le drone zathum rual mangin Israel chu an ron kap tak tak mai ni kha Iran hian rom han na lian zo ka nei ni inan ngai tamek man mo taka cherum rum lo hi Russia pek air defense mangina in bun hete te don ni in an hria a be ma sa jok tu ni don ma se Israel hian a thungrul ngei dona Israel thungrul na lo do le turin air defense system Iran hian a thuam chak phot lo chuan a votu in e ka che anti zong an nei ngei dona ni Israel vok let na lo do dal turin do le turin air defense lama an sapan na lai no phui turten Russia ral thuama donte aredi tir photangai ni in expert then khatte chuan an soi aman mo talo viau maya ma se che theireng ani Israel le US hi in khada man an lani lo hrim boka in rin lo huna tiang mai khan Israel defense ho tu ta tan thin thia mut mai thei ala ni chuang lovani heti lai hen October ni sare Israel laka bai pui thlak na a athluak burber mastermind Yahya Sinwar chu Hamas ruai tu atan Haniyeh thlak turin an thlang chuak ta Gaza Hamas ho tu ber ni mek Yahya Sinwar hi Israel midu ber ani mek ani IDF thupuang tu chuan Palestinian firfiak ruai tu tha atiam non le a Israeli analyst chuan Gaza ho tu bera akai santa ka wang hian Hamas Power Formal Center chu stripa akir le ta ani tin na soi Hamas firfiak pol chuan kar masa khan Tehran na Ismail Haniyeh tha ani nuwa
thoileni khan Yahya Sinwar chu an political bureau ho tu tharatan an thlanga hei hi an pola din mun sang berani kumsang hele som pasaria tang khan Gaza Hamas ruai tu ni to Sinwar hi October ni sari sang ni somni pathuma Israel chimlama tual thanara phlak tak duang chuak tu architect anga ngayani a Hamas kai ruai fir fiak sang tam tak khan Israel ramri hung na ti chia in Israel ram chunga mi sang khajan hi vel je tan thata mi jan hi somnga pakhatan mana hei hi tuna Israel le Hamas indo mek chanani Sinwar hi Gaza mek ni in an ngai bok Sinwar hi Hamas mi somnga na Shura Council in an thlang chuaka hei hi consultative body ani Hamas member body pali an thlan official te ni in chung te chu Gaza West Bank diaspora le Israel zela security prisoner te anni Israel official te chuan Sinwar hi thlasom kalta atang khan ngor takin tha tumin an lo ve towa Gaza hnuaya Hamas internal network zau takan siama abiru kwal ni in an ngai khaniu ni semorafa emon hnuaya tenel te chu atom na ni arin ani fawa Israel mi an man te bula a omemo chung te chu in phen na na mang ni in an soibok October ni sari hnuwa IDF thupuang tu Richard Heads chuan Sinwar chu mythical thei ti in nalo puang to February thla khan IDF hian video an ti chuaka October ni soma film ania Sinwar hi a chung te engemaw zat nen Gaza ten la an kallai ti lanani IDF thupuang tu Daniel Hagari chuan footage ti chua rualin press conference a Sinwar hi kan man hmalo chuan engma top don lo thi inemo nungdamine mapo ni se kan manang ati tholenia Saudia Al Arabia News Channel ina ankom na Hagari chuan Yahya Sinwar tan hun pakhat chawo oma chu Muhammad Deif le October ni saremo phurtu firfiak zongjong te bula ani hei chau hi atana kan buat sei le a kan rin na hmuna nia IDF chuan gas ni khat khan Gaza chimlama thlo na manga be puyan thlak na khan Hamas sipai pol ho tu Muhammad Deif chu an that ti an lo nem nget to a Hamas hian a thi thu an la soi lo thung US a chuan Secretary of State Antony Blinken chuan thlatam tak chung in biak na nei ani hnuwa Gaza in ka hai le hostage swap thei tura in biak na nei theina turin sign off turin Sinwar chu mi poimo berla ni reng ni in a soi in ka hai nei chungchanga hian thutluk na siam tu berani to a ala ni reng bok he thupuan ani hnuwa Al Jazeera television in na kom na Hamas thupuang tu Osama Hamdan chuan in biak na Sinwar chu a in rol chhun zom zel don ati mase Sinwar thlan ani thu hi group du dana bo chiat lo zia ti lang tu ani thu soin Hamas chu in do na hmuna le politics a alading hetlatani ati tuna an marhuai tu hi ni zathum le panga chuang zet in do na kai hruai tu le fila hettaka omani ati Hamas official senior chuan Sinwar chu Hamas political bureau chief atana thlanani hian Israel tan thu chang het tak athlen ni in a soya he du thlan na hi Hamas in do dal na kong an zo chhun zom zel tur pholan na ania ram lua tu Israel ne na thu chang het tak an lan tir na ni in Hamas senior official chuan a soi Hamas General Puiram Iran le Hezbollah te chuan thu chua siamin Sinwara Hamas ho tua ruatani na chuan thlop Irana Hamas ayo khalek kadomi chuan Sinwar chu pol zongjong zinga consensus choice langsar takani thu soin he pol thutluk na siamna hian Sinwar chu in rol vekani anti West Bank a Palestinian Authority and call to an King Pui Fatah movement a Central Committee Secretary Jibril Razov chuan Hamas ho tu atana Sinwar ruat tura thutluk na siam chu thil dik tak ani thua soibok heti Lion White House chuan Sinwar ruat chungchanga hian engma an soi du lova mase Washington ngai tu na hrachiang tu pakhat chuan thlan ani awang hian Hamas hian in ka hai chungchanga in biak na din mun ati khau thar jok thaya inrem na siama har sat pha thei ni in na soi mase Israel chuan formally a appointment pe kani ma po hian Sinwar hian in do na ti top turin inrem na enga po thu top bera nei don ti an lo soi lok to a tuna hruai tua an puan hian chu anem het mai zo kani ti in Israel chuan an soi Sinwar hi tuna chuan Hamas a mi chak berani to a formally po in ti in Palestinian affairs analyst
ohat hemo chuan thole ni khan channel 12 faril IDF in Hamas sipai le rorel na lama an theina ti chiat tumama an lak mek lain hi Gaza Hamas din mun chiat lai berani Gaza chimlama khanunis refugee ke amapiang Sinwar hian kumsang khazakwa somriat pasaria Palestinian intifada masaber tran vel khan Sheikh Ahmad Yasina Hamas adina Hamas hi azomani Sinwar hian akum le grupa internal security aparata sadina Israel ne na thuruk petrina pute Palestinian te chu zanga ina tel lawina rem thina Hamas intelligence unit kai ruai zui ta zelani Gaza Islamic University atanga zir chuak ni in Israel zela kumsom ni pathum zata tan chung khan Hebrai tong chu tu thu samina thiam man bok Israel sipai pani atha ba ka Israel ne na tho hona nei ni arin Palestinian pali athat boka he wanghian dam chung lung in tang turati ania kumsang nila som pakhat khan IDF sipai gilat salit chu Palestine hawin an rubawa Palestinian Israel zela tang sangkhat somni pasari nen tang in thleng na manga chuati ranni Palestinian tang chuak zinga khan Sinwar hiatela chuatir zinga Palestinian member senior berani Israel zela atan lai hian a thluak bok chu zayalo ni towa hei hi October thla New York Times sa thuziak pakhata tarlan ani anua Sinwar hi Hamas military wing a senior commander ani zuya hemin hu hian Gaza movement kai ruaina pum puyala kumsang hela som pasari khan sipai lama Haniyeh athak bok Hamas le Iran pani ta chuan Tehran a guest house a bompuak Haniyeh thina thlenga hian Israel chumo phurtuan la pu chhun zom zela Islamic Republic chuan Haniyeh tha ani awanga phubala katiam Israel hian Haniyeh thina chungchanga hian engman la soilo thung Tholenia Jewish Chronicle an source report ti chhuwa chuan Haniyeh thina thlen tu bomkha mosatin Islamic Revolutionary Guard Corps agent pani guest house a khan an lak lu tir ni in nan soyani kha heti la hian US British te chuan be pui thlak na an kalpui thuta Yemen a Houthi sipai hmun te an kap Arabic media te chuan US le Britain in Yemen a Houthi te thunun na hmun an be ni in apuang Houthi and Kol Al Masira television channel chuan be pui thlak na hian Yemen ram chim thlang lam tai seria nuai chiat ani Sky News Arabic chuan he be pui thlak na hian Red Sea missile ka chuana Houthi sipai outpost te an be tel tia tar lang bok Israel chuan Hamas roi tu Ismail Haniyeh tha ani hnuloka US ne na he tual tha na kalpui ani thuwa hriat tir ni in Washington Post chuan White House atanga thilhra chiang tu thu soya tar lang US official chuan Hezbollah emo Iran commander te tha tuma be pui thlak na dang a kalpui ma a Israel in US a hriat tir lo wangin US su alom lo hle ni in an tar lang Iraq rama US sipai ten hliam an tur nuwa US Defense Secretary Lloyd Austin chuan US chuan helho beina atuar thlon don lo tia soi Middle East American sipai be chu US chuan atuar dam thei don lo ni in Defense Secretary Austin chuan Iraq rama US base rocket manga ka ani nuwa soya khathil thlenga khan US sipai pasari an hliamani Tholeni khan Iraq khothlang lam Ain al-Assad base sa be pui thlak na kha kar thum chunga US base voi thum beina ani Tiswal to su United States chuan he biala kan sipai te be hi atuar dai don lo angai thei don ho lo ti in Austin chuan ana police news conference a soi Israel jet te chuan Beirut a sonic bomb an kap chuaka Nasrallah chuan phubalak na chak takatiam Hezbollah ruai tu Nasrallah chuan Beirut chunga san barrier ti chiatani bo chiatani Lebanon atanga ramrikal tlanga be pui thlak ani lain an mi te chu bom da na hmun nei taka om turin a hril Sukara thi atanga kar khat liam hnuwa Tholenia televised address anei khan Nasrallah chuan Beirut chunga Israel thlona thlok niam tak tak ten bengcheng tak sonic boom an ti chhuwa chu provocation ata na ruah manani ti inapu kan chang le tang ate puak ri na sataka wang hian mi pui te chu glass a chiat lo nan an tuk verte khar turin an tlana balcony ya ding chungen thlona thlok chuak te chu an hmu thei ani IDF lama tengin engma hemi chungchang hi tarlan lalani lo Nasrallah chuan tun thleng hian buaina kan zong lo
escalation kan zong lova Gaza thlop turin kan bei mai zo kani mase Lebanese national interest ngai tua chungin kan bayani ate kan sipai ho tu pakhat tha ani apiangin kan chhan na chu aso sang zelang anasa zelang mase dahia Beirut himlama Hezbollah kul puya hruai tu sang ber tha ani chuan danglamna athlen ngei don ani ti in Israel chunga phubalak nge atiam non tholeni chanu kan Lebanon ram ribola marlam mi pui chen rang ranga rocket le drone alat siren te chu voi tam takari mase Hezbollah source pakhat chuan Reuters nena Commander Fuad Sawrkar tha ani chungchanga chhan na ala thleng lo ni in na soithung karma salama Hezbollah commander thina bepui thlak na kha Israel in thlasom chung zat in dona akal pui nuwa Beirut himlam khopui pona bei voi ni na ni Israel hian Sawrkar tha ani na hian mo phurtu anin puanga mase Haniyeh thi chungchanga hian engman soilo thung khamizan khan Israel chuan airstrike an kalpui lo ni in na soya ramdang report then khat chuan musatte hian Haniyeh hi Tehran guest house a thlen na ruma bom phum ruk mangin an that ni nan soy ni kha Iraq le Yemen a Iran proxy te chu harsat na le inpek na kara po Gaza thlop zel turin an intiama Arab ramdang te chu hebial ti chethei lo laka har chuak turin Iraq le Yemen a helpol te chu an ngen Israel lo na hi kan haider mai theilova a chan chu mel ma te hian red line an pelvek to ani ti in Iran chu Haniyeh tha ani nuai indona atel ve turle ara chua engpo lo thleng don se changlet turin an che tangai ti an soi Iran chuan chanlet tangai ti a thathiama mel ma te chuan lonan na sa tak nen an ngak me kani ti in Nasrallah chuan a soya Hezbollah chuan ama savinemo hebiala Iran thlopol zong tenen po in pum khatin chanlet na lian taka kalpui don ahun taka chanlet an ni don ani ti in Hezbollah hruai tu Nasrallah chuan Israel avau chanlet na hun tur chungchang arin hel na chu Israel tan hrem na peng khatani thu asoya IDF chu indona akal to IDF chu indona lo to Arab sipai ro pui berber te a hne thin chakna ang khatuna hian a nei to lovani voina chuan Israel hian inven na atan ramdang thlop na arin chhana ngai to ani ti in Hezbollah hruai tu chuan Israel avau dur mai IDF chuan Hezbollah hian Israel marlama rocket somthum chuang an kap chuak ti soin he Nasrallah thu soi zo chi a thleng ani rocket somni vel ka masak ber te chuan Golan Heights marlam an ron pana an vai hian mun zau taka ka thlak vekan ni IDF chuan hemi chungchang hitar langin hun revak lo nuwa Galilee penhandela rocket som dang ka lu le ni in IDF chuan rocket then khat chu Iron Dome mangin an dang ni in an tar lang he pui khoina thlenga hian hliam an om lova he pui khoina thleng hi a ma a Hezbollah drone manga Western Galilee beina mi som pakwa an hliam hnuwa ani IDF chuan Lebanon chimlam kafar kila a Hezbollah ral thuam dana mun operative enga mozat an lut lai an mu hnuwa tholeni jing khan fighter jet mangin Hezbollah mun hi an nuai chiam mai Iran chu engtika nge a che don ti an thlir mek lai le Iran chuan chelo tur ang main boruak chezok siam atum lo thu asoi boka chuti lai chuan an rin lo hnuwa Iran hi chet phut atum ni in intelligence ta chuan an soi le towa Iran chet ma a chelo turin US chuan Israel angena boruak ti so sang masazok tua tangsu ti in US chuan Israel an cha offensive fatana US hian Israel hi pui an tum thu an soi lova Iran beina lo dawlet turle an ral thuam lo ka thlak pui ero Israel ven himna tiam tu US kaltum dana niya Israel chu mani inveng turin US chuan a pui don ngeya mase Israel hi achet masak chuan US ina pui atum dan apal bo ve theidona chu wangin Israel hian che masalovin Iran chet hun nga chu atum dana niri ni inalang chuti lai chuan rocket somthum manga Hezbollah ten Israel an baya wangin Israel fighter jet rualan phit chuaka Lebanon a Yaroun khwale a che velan bom na samai Hezbollah ral thuam dana an kap chena sa hle boka Israel e Hezbollah te hi chu lo in do sa to ramrikal tlanga ral thuam manga in chang ton sa ringan ni ole Iran chuan Russia ral thuam adong ni in an soya
Russia hian eng air defense system chia nge Iran a pek hriat ani lova Iran hian air defense abun nge hnuwa Israel a beithut rin ani Iran hi chet ngei ero atum kan ngai chang zel photang